ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманди телевизиони симои шаҳри Панҷакент. Нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғому манзури шумост. субҳи санаи 20 майи соли равон дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷалсаи ҳафтавори назди раиси шаҳр доир гардида, дар он масъалаҳои муҳим баррасӣ карда шуд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши нахустини барнома. дар толори калони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласаи назоратии назди раиси шаҳр баргузор гардид. дар оғози ҷаласа раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ба раиси комиссияи даъват, аъзоёни он, роҳбарони корхонаву ташкилотҳо ва раисони ҷамоатҳои деҳот барои фаъолияти пурсамар ва пеш аз муҳлат аввалин шуда дар байни 18 шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд иҷрои нақшаи даъвати баҳории ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ аз номи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент изҳори миннатдорӣ баён намуд. вобаста ба бунёди корхонаҳои саноатӣ ва ташкили ҷойҳои навикорӣ, бо барқ ва оби нӯшокӣ таъмин намудани аҳолӣ, таъмири роҳҳо, муовини якуми раиси шаҳри Панҷакент Муҳаммад Содир Сафарзода, бахши саноат, идораи шабакаҳои барқ, корхонаи фаръии давлатии обтаъминкунӣ ва канализатсия ва идораи роҳ вазифадор карда шуданд. ҷиҳати андешидани чораҳои зарурӣ вобаста ба масъалаҳои омодагӣ ба давати тирамоҳӣ дар сатҳи баланд таҷлил намудани рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ва рӯзи ҷаҳонии футбол, пешгирии қонунвайронкуниҳо дар баргузории ҷашну маросим, тарғиби либоси миллӣ дар байни занон ва пурздор намудани корҳои фаҳмондадиҳӣ байни занону бонувон, муовини раиси шаҳр Мурод Шукурзода ва роҳбарони масъул супориш гирифтанд. оид ба масъалаҳои иҷрои нақшаи андоз, вусъати корҳои сохтмонӣ дар иншооти ҷашнӣ, бартарафсозии мушкилоти соҳибкорон ба муовини раиси шаҳр Дӯстбойзода Хусрав, нозироти андоз, сармеъмор ва идораи сохтмони асосӣ дастур дода шуд. вобаста ба бартарафсозии мушкилоти соҳаи маъриф, ҷойвазкунии кадрҳои роҳбарикунанда дар шӯъбаи маъриф, аз ҷумла нозирону мушовирон, директорони муассисаҳои таълимӣ ва томактабӣ, муносибати ҷиддӣ дар роҳи таълиму тарбия ва ахлоқи хонандагон, ҳамкории доимии омӯзгорон бо волидон, ташкили стипендияи раиси шаҳр, дуруст кардани одобу ахлоқи омӯзгорон ва намуна барои шогирдон, ҷалби хонандагон ба озмунҳо, бартараф кардани камбудиҳо дар соҳаи тандурустӣ, аз ҷумла таваллудхонаи марказӣ, муассисаҳои соҳаи тиб, ба роҳ мондани муносибати хуби табибон бо беморон, муовини раиси шаҳр Парвина Нақибӣ, роҳбарият ва кормандони шӯъбаи маъриф, роҳбарони соҳаи тандурустӣ вазифадор гардиданд. дар муҳлати муайян гардида иҷрои кишти баҳорӣ, аз ҷумла нақшаи кишти картошка, дурустии ҳисоботҳои оморӣ дар соҳаи кишоварзӣ, таъмини оби полезӣ, гирифтани ченаки шолӣ ба муовини раиси шаҳр Хушвақтзода Эркин, раёсати кишоварзӣ ва раисони ҷамоатҳои деҳот супориш дода шуд. ҷиҳати сари вақт баррасии муроҷиати шаҳрвандон, ташкили курсҳои забономӯзӣ дар ҳамаи корхонаву ташкилот ва ҷамоатҳои деҳот, назорати фаъолияти иdoраву муассисаҳо ва одоби хизматчии давлатӣ, роҳбари дастгоҳи раиси шаҳр ва шӯъбаи ташкилӣ ва кор бо кадрҳои дастгоҳи раиси шаҳр вазифадор шуданд. дар идомаи ҷаласа ҳамчунин чанде аз пешниҳоди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ баррасӣ гардид. ҷаласаи назоратиро раиси шаҳри Панҷакент ҷамъбаст намуда, аз масъулони тамоми соҳаҳо даъват ба амал овард, вазифа ва супоришҳоро бо дарки баланди масъулият дар муҳлати муайян гардида иҷро намоянд. гузориши Сабрина Акрам ва Шоҳусайн Солеҳов ва Шаҳбоз Қурбонов. ба муносибати рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент мусобиқаи дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ доир гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома.
صبح 19 مای سال روان در شهر باستانی پنجکند با مناسبت روز جوانان تاجیکستان با اشتراک رئیس شهر پنجکند، معاونان رئیس شهر، راهبر دستگاه رئیس شهر، راهبران مقامات حفظ حقوق، راهبران و کارمندان کارخانه و تشکیلات‌ها، مؤسسه‌های تندرستی، تعلیمی، آموزگاران و دانشجویان، جوانان و نورسان، خوانندگان و ورزشکاران مراسم دوی ملی و ماراتون ولسیپدرانی برگزار گردید. در آغاز برگزاری چهاربینی مذکور رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق سخنرانی نموده از غمخوری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که پیوسته نسبت به رشد ساحه ورزش ظاهر می‌نمایند و در فراهمسازی شرایط مساعد برای جوانان سهمی به اندازه می‌گذارند اظهار مینه‌داری کرده شد. قید گردید که طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 28 مارس سال 2007 تحت رقم 225 چون عنعنه نیک همساله در قلمرو کشورمان بهر عمومی گردیدن ورزش روز دوی ملی برگزار می‌گردد. چهاربینی روز دوی ملی و دیگر چهاربینی‌های ورزشی که امروزها بخشیده به روز جوانان تاجیکستان برگزار شده ایستاده است از شرافت استقلال دولتی و صلح و ثبات در مملکت بوده ادامه سیاست جوانپرورانه پیشروی معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می باشد. مقصد اساسی برگزاری روز دوی ملی تشویق طرز حیاتی سالم، مستحکم نمودن دوستی و برادری در بین جوانان و نورسان، تربیت نسل دوران صاحب استقلال کشور در راه دلیری و شجاعت به شمار رفته، از سیاست استوارانه نسبت رشد جوانان کشور درک داده، عملهای نامطلوب از قبیل گرویدن به گروه‌های افراطی را محکوم می‌نماید. سیاست امروزه دولت و حکومت کشور در سمت ورزش تقاضا دارد که تمام امکانیت‌های موجوده را استفاده نموده در رشد این ساحه هم قدم کشورهای مترقی جهان باشیم و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند امکانیت فراهم می‌آورد که ورزش و تربیت جسمانی در شهر رشد نماید. مورد ذکر است که در دوام سالهای 2023-2024 جهت فراهم آوردن شرایط‌های مساعد برای جوانان و نورسان و بلند برداشتن ساحه ورزش در شهر و دهات پنجکند جهت تعمیر و ترمیم انشاءات ساحه ورزش دقت خاص داده شده است. اقدام و دستگیری‌های منتظم پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان است که امروز جوانان ما با عزم و اراده قوی علم و دانش و کسب و هنر می‌آموزند و به خاطر آبادی و پیشروی کشور محبوبمان فعالانه تلاش می‌ورزند. اطمینان داریم که جوانان همچون نیروی فعال با غیرت، تشبثکار و سازنده در روند بنیاد جامعه دموکراتی و آباد و پیشرفته سهمی ارزنده می‌گذارند. در میدان نشان دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند در وضعیت تنتنوی با غالبان و اشتراکچیان فعال مسابقه دوی ملی و ماراتون ولسیپدرانی سپاسنامه و تحفه‌های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند تقدیم کرده شد. در شهر باستانی پنجکند روز دوی ملی و ماراتون ولسیپدرانی با اشتراک زیاد نمایندگان ساحه‌های گوناگون در سطح بلند گذرانیده شد.
дар шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент шӯрои навбатии омӯзгорон бо иштироки муовини раиси шаҳр баргузор гардид. дар толори шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент бо иштироки муовинони раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ ва Мурод Шукрзода, роҳбарони муассисаҳои таҳсилотӣ то мактабӣ, муассисаҳои таълимӣ, кормандони шӯъбаи маориф шӯрои шӯъба баргузор гардид, ки дар он асосан 10 масъала мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор гирифт. Аз ҷумла таҳлили сатҳи таълимомӯзии фанҳои табиию риёзӣ дар муассисаҳои таълимӣ, ҷамоатҳои деҳоти Шинг ва Косатарош, инчунин тадбирҳои амалӣ гардида дар ростои иҷрои талаботи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нақшаи чорабиниҳо барои солҳои 2021-2025 оид ба амалӣ гардонидани 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф, ҳолати роҳандозии корҳои тарбиявӣ оид ба ҷалби хонандагон ба таҳсил, пешгирии амалҳои номатлуб аз таҳсил берун мондан, истифодаи телефонҳои мобилӣ, қонуншиканиву ҷиноятсодиркунӣ, риояи қоидаҳои талабагӣ ва алоқаи мактаб бо оила ва ҷомеа дар доираи татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд дар муассисаҳои таълимӣ, вазъи корҳои таълимиву тарбиявӣ дар зинаи аввали таҳсилоти таълимгоҳҳои ҷамоати деҳоти Амондара ва Ёрӣ дар доираи амалишавии муносибатҳои салоҳиятноки дар таълим, ҳисоботи директорони мактабҳо, баррасии дархости директорони муассисаҳои таълимӣ ҷиҳати дастрас намудани аттестатҳои такрорӣ, сатҳи баргузории чорабиниҳои маърифатии омӯзишӣ дар муассисаҳои таълимӣ бахшида ба 10-солаи амалигардии амал, об барои рушди устувор солҳои 2008-2028 ва эълон гардидани соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо. рафти иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барномаи давлатии рушди таҳсилоти то мактабӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 дар муассисаҳои таҳсилоти то мактабӣ, вазъи истифода ва фаъолияти толорҳо ва майдончаҳои варзишӣ, сатҳу сифати баргузории маҳфилҳои варзишӣ дар муассисаҳои таълимӣ, сатҳи таълим, забондониву донишандозии хонандагон ва маҳорати касбии омӯзгорон аз фанҳои забони русӣ ва англисӣ дар муассисаҳои таълимӣ ва ниҳоят коркарди фармоиш ва мактубҳо. дар рафти шӯро ҳамзамон муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ доир ба ташкил ва баргузории даври шаҳрии озмунҳои ҷумҳуриявӣ изҳори нигаронӣ кард. мавсуф иброз намуд, ки ҳар як маъмурияти муассисаҳои таълимӣ бояд кӯшиш намояд то хонандагон дар олимпиадаву озмунҳо то даври ниҳоӣ фаъолона иштирок намуда ҷойҳои ифтихориро сазовор шаванд. умеди иштироки дигар муассисаҳои таълимиро накарда худ бояд фаъол бошанд. муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукрзода изҳор дошт, ки ҳар як нафар бояд дар коргоҳи ҷамъиятӣ содиқонаву ватандӯстона саҳмгузор бошад. мудири шӯъбаи маориф Мақсатулло Қосимов низ оиди натиҷаҳои олимпиадаҳои фанӣ аз даври аввал то ниҳоӣ маъруза намуд. дар интиҳо дар вазъияти тантанавӣ аз ҷониби муовини раиси шаҳр ва раиси шӯро омӯзгорони пуртаҷрибаву шахсони эҷодкор ва навовар бо нишони алочии маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардиданд. инчунин омӯзгороне ки шогирдонашон дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст иштирок намуда ҷойҳои намоёнро ишғол карданд, бо тӯҳфаҳои хотиравӣ ва сипосномаи шӯъбаи маориф қадрдонӣ шуданд. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. дар толори хурди кӯхи фарҳанги шаҳри Панҷакент машварати навбатӣ баргузор гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо таваҷҷӯҳ намоед. дар толори хурди кӯхи фарҳанги шаҳри Панҷакент маҷлиси машваратӣ бо намояндагони соҳаи танзими анъана ва ҷашну маросим ва намояндагони прокуратура доир гардид. ҷаласа бо суханронии муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ оғоз шуда, дар он ҳамчунин мудири занон, раисони маҳалҳо ва дигарон иштирок доштанд. пас аз суханони ифтитоҳии Парвина Нақибӣ, ҳисоботи мудири дин, танзими анъана ва ҷашну маросим Парвиз Амонзода шунида шуд. дар ин давраи соли равон ҳангоми гузарондани санҷишҳои бахш дар баргузории маърака ва маросимҳо 17 ҳолати қонуншиканӣ ошкор гардид. нисбати қонунвайронкунандагон протоколи ҳуқуқвайронкунӣ маъмурӣ тибқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаи 481 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб дода барои баррасӣ ба мақомотҳои дахдор ирсол гардид.
چطوری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاکید میکنند تا رسم و آیین و مراسم‌های ملی و دینی خود را به یک نظامی معین نداریم و خراجات بیهوده و زیادتی مردم را از بین نبریم به نتیجه های دلخواه و نظررس نائل شده نمیتوانیم. در این باره نماینده پروکراتور شهری پنجکند دلشاد حمیدزاده یاردمچی کلونی پروکوروری شهر حقوقشناسی درجه 1 سخن نموده تاکید نمود که ما باید تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها را قطعا رعایت بکنیم زیرا که آن به منفعت هر یک عائله و دولت است. نوابسته از همه ملت، نژاد، وضع مال و ملکش همه برابر در نزد خانم. ماده 17 کنستیتوسیا به واسطه همه اصل آمدگی بعد مسئله قانونی تنظیم هر یک از درون ادارهای دختر همون چه یک جای مشخص و همش جای کنکریتی به طور کنکریتی گفته شده نه که همون چیز یک بار کشور کرده گوشه نظارتی یک جمع مردم خواند و خبر شود با یک بار دیگه مسائل معرفت قیام باشد یگان کارهای فرماندهی در جامعه دیهات نمیگذارند نمیرن وظیفه‌شون اجرا نمیکنند خودی ما اگر تنظیم رعایت کنیم ما همینجا شکل جمعیت خیلی آباد میشه خود ما مساعدت میکنیم که همین تنظیم رعایت نکنن بعد موضوع پسی پردگی قطعی مشغول هم. مقصد قانونی جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم از حمایت منفعت‌های اجتماعی مردم تاجیکستان مساعدت برای پست کردن سطح کم بضاعتی و گرفتن پیش راه خراجات زیادتی که به منفعت‌های اقتصادی و فضای معنوی حیاتی شهروندان ضرر جدی وارد می‌نماید عبارت است. قانون همچنین برای تأمین حقوق و آزادی‌های شهروندان و ترتیبات جمعیتی روانه کرده شده است گفت ضمن سخنرانی خود پروین نقیبی. اینچنین دیگر اشتراکچیان نیز سخن نموده از حاضرین خواهش نمودند که همه کس دست به دست هم داده و میان مردم کارهای فهماندهی را زیادتر نمایند تا اینکه زیاده روی را در معرکه ها پیشگیری نمایند. گزارش مرتبه رحمان و خیام جورایف برای برنامه اطلاعاتی پیغام. در تالار شعبه معارف مجلس حسابات انتخاباتی تشکیلات ابتدایی سابقه‌داران جنگ و مهنت ساحه معارف برگزار گردید. در تالار شعبه معارف نوبت مجلس حسابات انتخاباتی تشکیلات ابتدایی سابقه‌داران جنگ و مهنت شعبه معارف برگزار گردید که در آن فعالیت این تشکیلات بررسی شد. در آغاز مجلس حاضرین از کارمندان ساحه مکتب معارف که در دور حساباتی از عالم درگذشتند با 1 دقیقه خاموشی یادشان را گرامی داشتند. رئیس شورای تشکیلات ابتدایی شعبه معارف برنامه شعر و درباره فعالیت تشکیلات گزارش داد. تشکیلات ابتدایی سابقه‌داران جنگ و مهنت شعبه معارف شهر بهر عملی گردانیدن پیام نوبتی پرزیدنت کشور اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت امامعلی رحمان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان 28 دکبر سال 2023 را معارف جان با خشنودی پذیرفته مضمون و محتوای پیام را در بین کالکتیوهای آموزگاران و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی تشویق و ترغیب کرده ایستادند. این خود نتیجه صلح و صلاح آرامی و زحمت بنیادکارانه خلق عزیز ما و نتیجه دوربینانه و وطندوستانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان می باشد که مردم در فضای آسوده و آسایشتگی اقتصادی و اجتماعی زندگی می کنند و آرمان‌های آنها عملی شده ایستادند. پیشوای معظم ملت امامعلی رحمان در پیام نوبتی خویش و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در برابر مسئله‌گذاری‌ها به رشد کشور و در پیشرفت تعلیم و تربیت استفاده ثمرناک تکنولوژی معاصر اینوواسیونی کتابخوانی و به وسیله بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت در مؤسسه‌های تعلیمی توجهی زیاد ظاهر می‌نمایند. بیشتر جلب نمودن نورسان و جوانان و آزمون‌های جمهوری زیر عنوان علم فروغ معرفت تاجیکستان وطن عظیمم فروغ سپر دانوی کتاب است. همچنین در المپیادهای شهری ولایتی و جمهوری گذرانده می‌شود که در بین جوانان نورسان ما استعدادهای نادر و باید رسیده ایستادند که در آن سهم آموزگاران سابقه‌دار خیلی زیاد میباشد. ما باید این گونه جوانان وطندوست رو همه‌جانبه دستگیری و هوسمند گردانیم. در سال 2023 در المپیادهای فنی 14 نفر خوانندگان سازوکار جایزه دوم، سوم و
سیلو و افتخاری گردیدم. لیکن در همین آزمون ها همه وقت خوانندگان ما فعالانه اشتراک میکنن. البته اینجا به سهمی آموزگاران سابقه‌دار و کلان است. سابقه‌داران ساحه مکتب و معارف و فعالیت تشکیلات ابتدایی شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت جهت دستگیری سابقه‌داران عرض سپاس نمودند. همکاران عزیز، ما خیلی خرسند هستیم که با شما روبروی صحبت میکنیم. اینجا بسیار سخن‌های خوب شد، بسیار دستگیری ها شد. من نایم‌ریزه کاری شورای سابقه‌داران شعبه معارف خرسند هستم و قناعت بخش در مجلس تشکیلات ابتدایی رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکن عبدالقادر رضایف اشتراک نمود و سخن کرد. از نام شورای سابقه‌داران شهر پنجکن با شمایان همه سلامتی عمری دراز میخوام. آدم و آدمگری عزت حرمت یکدیگر گم کردن در کار نیست. برای همینم چیزی که جناب گفتن هر سال من نفقه من زیاد کردم، با من معاشات من زیاد کردم. با همین رفته همین قدر رسولی گم تین شود با تینجی شده میگیره. معاون مدیر شعبه معارف مدینه بابویه و رئیس تشکیلات ابتدایی سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکن عبدالقادر رضایف عرض سپاس نموده به این تشکیلات ابتدایی سابقه‌داران جنگ و مهنت برای بردباری تمنا نمود. پس از انجام مجلس 2 نفر سابقه‌داران ساحه مکتب و معارف گلچهره سلامова و بری و مورد عیادت قرار گرفتند. هر یک سابقه‌داران با خوشنودی و سرفرازی از این توجه آنها عرض سپاس نمودند. همتون سلامت باشید، رحمت کارتون بجا باشد، تنی صحت و خاطر جمع دل بیغم عمری دراز دیار خدا همه وقت خاطرتون جمع دلتون بیغم باشد. و پریزیدنت و رئیس ولایت و سرور شهر ما مینداری میکنم که همه جا من آبادی و خوشبختی من میندارم اشبهان. با مناسبت 30 سالگی تأسیس یابی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان برای دریافت جام حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان مسابقه ورزشی اوید به فوتبال خرد برگزار گردید. بخشیده به 30مین سالگرد تأسیس یابی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بین دسته‌های فوتبال غیر کسبی جماعت‌های دهات و محله‌های شهری پنجکن برای دریافت جام حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان مسابقه ورزشی اوید به فوتبال خرد برگزار گردید. اون در 4 مرحله، یعنی مرحله اول از سال 8 تا 18 مای در سطح جماعت‌های دهات و محله‌های اهالی‌نشین شهر گذرانیده می‌شود. مرحله دوم از سال 18 تا 30 مای در سطح شهر بین غالبان دسته‌های جماعت‌های دهات و محله‌های شهر گذرانیده می‌شود. مرحله سوم از سال 1 تا 10 ایونی سال جاری در سطح شهر دوشنبه با اشتراک غالبان سطح شهر و ناحیه‌ها گذرانیده خواهد شد و مرحله چهارم که نهایی میباشد از 15 تا 20 ایونی سال جاری با اشتراک غالبان سطح منطقه و ولایت‌ها گذرانیده می‌شود. مقصد از تشکیل این مسابقه تشویق و ترغیب طرز حیاتی سالم و جلب شهروندان مملکت به مشغولیت‌های تربیت جسمانی و ورزش، ترغیب و تشویق وسیع بازی فوتبال در بین اهالی کشور، مستحکم نمودن علاقه دوستی، تامین به واسطه اجرای برنامه رشد فوتبال در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022-2026 و برنامه مخصوص پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره رشد فوتبال در دهات جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2024 و از همه اساسی معین نمودن بهترین دسته‌های فوتبال غیر کسبی شهر پنجکن می باشد. باید گفت که تشکیل چنین اقدام ورزشی در حاشیه روز جهانی فوتبال که با تشبث پرزیدنت اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم اموملی که از طرف جامعه جهانی یکدلانه پذیرفته شد برگزار می گردد. تماشاگران عزیز، این بود آن همه خبر و گزارش‌هایی که تا این دم برایتان تهیه و پیشنهاد نمودیم. تا برنامه‌های دیگر سلامت و سربلند باشید. خیر.